وسيدي دي تولي تيكو 5 مازال ناوي مسلاي تيكل النظام كذا فانا كي ضغونا كادي تموت ني قبيله دغا السنه كي عدان ماشي ديال التمثال كي دغان نار سنات شكون هذا هو الجزائريين كي تسطس في قبيليين ورجع اسرثان ولا البوليتيك ولا اين لان ذا لسان ذا سكلان ذا سدوان تصل شغلاتي خدم مدني خصك ساين ذا شو نسبان بوشاكي ذا شاكي غاد ناوي مسلاي اكد ونفقينا بوشاكي ولا متديا كان ذا عندي كال وكي ذماس غامي نوردين ما ينغزو في الله كان نوردين أزل ذكر رشيد أزل مسبيد أنت كسان كان دمالا. نوردين قبل أن نبذو تدي وين يسمى كي تسقسيغ ويفانا نخد نسيدي تزديتا كي نتجمل علي لان كثير ويسمى أفروخ نتلل يعني دي فرنوس أنا كي ديو تزديت سوازالي سيدي حكون أفانا كي تيدي كثيرا تموت نية قبالين ستغو وذافو غتزيغير هيا فروخ الضغط تتخيل شحال الساعة هذا ولي ويضاق ذا محبوس ذي القنيعة وفريونيك الصرفة هيك تسنيك نشريعة فسنكني مصفرق يما فوض نصفقعة وفريونيك الصرفة هيك تسنيك نشريعة فسنكني مصفرق يما كشمس راسكا. شرق السناس اللي ذاوين ثخمة من ترافيني شلمنا دينور نخدين وفريوني في الصرفق والظلار شني طرزين يناس نشتاق فيكلي علايث الحيوض يغدي زين وفريوني في الصرفق والظلار شني طرزين يناس نشتاق فيكلي نشتاق الريحة الوالدين. الثاولي ويضاق شللنا غطي نور ملي كريك ورذان ذلفق يسيدو سكاس فلي سنادي فان الحق عرب روانا دنولي كريك ورذان ذلفق يسيدو سكاس فلي سنادي فان الحق نكيث ولا نموالي. فرخت للي عاوض العرش عباس والسن مشفن في اللي ذوي ذي عمر الحباس على يفرخ علي عاوض تاموت لقفايان ينسنا دنولي أسنا رايك فوق البطال على يفرخ علي عاوض تاموت لقفايان ينسنا دنولي نور نروح على اسفل على يفرخ علي عاوض تاموت لقفايان ينسنا دنولي أسنا رايك فوق البطال على يفرخ علي عاوض تاموت لقفايان ينسنا دنولي مور نروح على ذا اسفل. أثن غالد تزليث سوازاليز أسقسي كان مزوغون نغدين كي تتسمع دي تزوغان نردكن والسنة كي يزرين ماتشين يوث ناع سنث اني منقارن لانتيميداسيون بوفوار الجيريان تموت القبائل وغاد دي مغنسن يذلس دي مسناون تسكلا دي سداوانن وثن
وتنزكيلا وذابو مزيان من الميكانيد ولام هذا كان يونس انا قاعد في كنت ثاني مسنا ونك كي جمال لاصب انسبكتور اكاديميك سالم سالس ذا جاي دكتور اللي يعني ممبر دو لا بي ان تي زي وزو محمد رمضان بن بين ذي ونمرنا سانيا يخدم من التصل غال دي توت سان وذابو اتش سي ا لو كوميساري لا مازيريتي ملي قال كان يونس انا قلت له بيان تسمشى مقدلنت وسانا كاين التقثم سيفلس دوك زطانت متسينا كنداني يمسناون منو ذا زداوانا ساعد شماخ ذا عمر لوفي اغانت نيد سقولنا فاقن الزاين ايوا كي نقلت فكن يون حضرون يون ساراج اجي غلانا اديلين دي فرنسا غفو مزقونا مزيغا أتص تديني النظام رابح أمريوي ذميس يوغورثن دي ثمانية دي توفيرات درا ميزان وغاثني سنين تواحد سن بونتيني جدرميا أكثر جرا دونك شكينا غاديني كم نوردين دي شو تصاغوريني كالي تا ليكتور نوردين الميرتا رشيد في الشخصية دونك تنزغروث on dénonce, donc je dénonce les agissements du régime algérien. Donc, Chérabouina Yirin, c'est une victime du régime algérien que je la soutiens. Donc, je condamne fermement Nkaydran Afigui, Afimranas Nagui, c'est des hommes de culture, c'est des hommes de science. Donc, on condamne avec toute fermeté les agressions du régime algérien. La lecture Yunus Rachid, donc, c'est une suite logique du comportement du régime algérien. C'est-à-dire, il est de Tasbawara Fagaregi, comme quoi les indexés du régime algérien, ce sont les militants indépendantistes. C'est une preuve supplémentaire de donc, ce n'est pas des militants indépendantistes. Donc, c'est juste qu'un Bachar Delini Belli, Adawazeri, il est dans sa logique répressive. Il y a dans la vitesse supérieure depuis plusieurs années. Donc, mais oui, Wagid Soufououaya, Aradinin Belli, Adawazeri, il y a Bouldi Khsara. خاص ما الا خساره قسمي يقلا depuis 62 mais je crois Wagui سوا بومديان ومشوفان دونك ازل اللي مورا مرة يشد السرسيس يشد الويد أضافو نكون malheureusement on vit sous un régime militaire c'est une dictature militaire وليش من النظام donc تادية تادين ça ne nous étonne pas mais je vais dire donc كايدينا encore Pierre Rachid إلا قرأنا نغمتي الصوارفال ما نهضر في الموت القبيلة ساقي نصرجو بير كو سا parce que sur les objectifs du régime algérien c'est bien l'extinction de toute forme de liberté, de contestation. Et il donc il a ficelé un projet, il a ficelé une démarche, c'est son expertise. Donc, ça, je m'attends au pire parce que vous allez là, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais il y aura les procès où les militants indépendantistes أمونا مقرن هنا الفذن هذا اللي وياه ضمن المو راشد إتسيتيرا مي أمونا مقرن ويا الفذن الويد يبغانا ستي بارتيكوليرمون القبيلة مالوتون ميم لانديبوندونس دونك أدرحو نفدو نكوني اليوث تسويثن دا نحضر سالمون سيريان بيسون كذا شنو كذا شي تبغى راشد صافي دير ماني لي سو ريبريسيون et c'est un moyen de nous défendre mais oui c'est équilibré en tout cas dans l'impuissance totale aux condamnations des militants du MAC des autonomistes
يرنو زمان خدمة الشمال واقي ما وايش نكراولي سي لا بيل سيتواسيون كون بو فيف ناكي تيك الدان شوفا تعرف واش ثوثرت مول القبائل en 1871 que la révolte l'Ukraine. Donc, c'est-à-dire, c'est pas du tout. ماشي لما ينوث هنا كيخدموا ضربوا زي الساكي وقيت تفوت سي امبورطون نهضر مدرك الملان باللي هذا الجزائري ويفرنا راه وين قال انديبوندونتيست نعم ما الا يون داموسنا ونعم ما الا يون نتيسا ان اوبجيكتيف سي دو سيفير سميت سور لا سين بوليتيك تموت الجزائر هذا يقارن نكوني الشيفان ولا شويه نيكنا وقيل الريزومي د ماري كتور رشيد سيدت النقدين أنا دنيا ذي مسلاين قصيحة كيف لنا مشان تلوث نسأنا أكون نتصور المحال لكن أدس العقل المعقول لكن يقارن وكني هاث تلين سوليسيون هذا هو كين يفكسد وكني كيف الدنيا ذي سكيلتني يعني دولا مسانا كين كمال أمباري ذا كان هذا هو كان الجزائريين يبغى ينهي القبائل تشث تصف تسمث أي نظن مشيش نودي من كان نسلحو ثموث القبائل كنت تسلحو كنيا نبغى ديولوجي تسنك تاينو يقولنا نفثي عرفت نسلمت تسمث كان قبل كان أكني تلام سيزي ثورا هذا نور رشيد موش ولف كان جوست شفت كان إني دا نوردين سميس لن محبس قلانك محبس اسونسيالمون وذ بوين الماك لن وذيك سان عندنا سين زكواسنا يجي ديال الحبس سون اوكان بروسي موندا ديبو في الروايض donc en plus du fait que c'est une injustice immense il y a le côté humanitaire c'est un drame humanitaire aussi là nous des animaux moulins nous des donc c'est des pertes de famille c'est les sources donc en plus du drame de l'injustice à dîner il y a un drame humanitaire donc par rapport à c'est que le pouvoir algérien il est en train de préparer l'opinion kabyle l'opinion algérienne est acquise pour la thèse de condamnation des indépendantistes, c'est acquis. Et moi, je suis les procès les plus lourds possibles. Donc, il y a une résistance quand même. Donc, mais oui, il y a une Zaïri et où il a prononcé les exécutions, et il y a c'est que les formes de répression développent chez l'individu le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire الساقي لاني جزائريا لاني قبايليين الدنيا راه يتلومون الفرحات راه يتلومون لي زانتيبوندونتيست بلي نسبت نشوات مورت الجزائر تاكي ديوث تيسنث il prépare l'opinion parce que ثورا كاكي تكاد شي مزوار وثاكي ما وايد ثورا كاكي اكن مالان une bonne partie y compris des militants هذا في سنة citoyen une bonne partie des militants أسرجون كان une petite lueur d'espoir. Ils sont prêts à abandonner leur projet, leur souhait, donc, mais oui, c'est ce qu'on appelle la pression psychologique. C'est étudié, mais c'est son excellence. Donc, il y a des spécialistes qui œuvrent dans ce sens. Merci. تنمية في تفاصيل أكيد فكذا سيدة ذو الأقران كنيا أن يغير الحذر ونغليا هذه البياج لا مانيبيولاسيون لا بسيكوز أكيد يسغلي فلانا وذافو سيرتو كذا دنيا نوردين ولا قران يقبلنا دارلين ديال البياج لكن فرحات تسبا فرحات مني تسبا بوين يكون ديال أميك ça se dit malheureusement لا نودي سي لا تريبيون كاين تي كيو 5 كيسني القبايل اكن ملان غوركاث تغليم ديال البياجا كاين فرحات سي ان ميليتون يتوسن يخدم دونيتيس كامل في كني الجزائر في مزيان في مول القبيله ساكيه هو مزيان في مساله ودارنيو تسويرا بلي 2013 بور اناس نتلويث بري دو لا بي انترناسيونال كوزين مسكنيه
Donc, c'est un homme qui est réalité culte, c'est un homme de paix, de pacifisme. absolument. Donc, نتسان دولي تيسيك ويساولها غنشوال الحاس وذم تلويث توتا داني لان إذن إلكترونيا اللي مش يطنيك الحين الهضوء كيا تاني مثلا دي قبايليين قوان دي فيسبوك بسنت متسين انشاكي باش كنا انفلونسين اللي كابين نايف اي من الشغل كاين دونك هي الهم مد مساله مشاكل en ordine parce que c'est très important pour ne pas tomber dans le piège. C'est aussi en ordine. Manuel اللي حل لا كثرة ذا شو تجاوين ولا لن يجلن يعني فسنا وكلن قبل بليا كير ديرلين سكوذابو اتزيري مازماتي ناس فرانسيس quels sont les actions les moyens possibles pour répondre aux agressions multiples du régime algérien. Donc أكيد يا رشيد on peut pas prétendre à une révolution. C'est-à-dire نقرا باللي ساكي نلعبوا لافوا الجزائري في الصغري etc. لكن je pense c'est une étape وراس نوصل خاصة نعرض شحال تيكال et puis ساكي يمال الميزان العرس. Il faut reconnaître عندنا لا شوف هي الدنيا c'est pas la première défaite qu'on a devant le régime algérien. Il a وين يقلن bien sûr ça les moyens qu'on n'a pas et puis il est loin d'un ça il faut se remettre en cause aussi donc dit Mourth وشي تي رشيد j'ai pas beaucoup d'attentes dans le sens que ça veut dire est-ce que les gens se révoltent etc كان contre le régime algérien et c'est compréhensible c'est compréhensible oui quand ils ont la main sur la gâchette facile oui. Effectivement. On n'est pas des super-humains, on n'est pas des sous-humains. Et puis, c'est naturel, c'est humain, etc. Je crois c'est la déviation. C'est qu'il y a une perversion dans l'interprétation des événements par rapport à la perception des gens. Assagui, avec c'est inacceptable. Un démocrate, qui nie la cause des arrestations dans la personne de Mohamed El Khini, je n'accepterai jamais ça, et puis je le condamne, même qu'un juge le condamne. Je n'ai pas de preuves à donner par rapport à ça. Le parcours tous les sacrifices consentis, c'est démarche aussi. Je ne suis pas indépendantiste, mais je respecte les gens qui veulent l'indépendance. وإذا حال شنو قدام قران زمان هذا فلاس يبس سنفرق ديال نقصر فلاس les soubassements des problèmes des Algériens, etc. Mais par contre, أنا modeste, أنا خدمة ملزمة. Donc, ما نهضر ديال Mourth, l'un des partis politiques. L'un des partis politiques, je pense que ils ont ce devoir. Oui, c'est des gens, mais je pense qu'ils sont représentés d'une façon ou d'une autre par les structures traditionnelles, pas les partis politiques. Légal, mais je pense qu'ils doivent prendre la tâche avec le régime algérien. Nous allons des détenus politiques, nous allons etc. Je les invite à prendre contact avec le régime algérien. Ils doivent prendre position. C'est-à-dire, mais en tant que structure politique, c'est un agrément, mais je pense que c'est de leur devoir de faire des demandes officielles. Et puis qu'ils assument leurs responsabilités. On ne demande pas. J'ai souhaité des confédérations d'élus, etc. Donc, un des deux. Mais sur ce niveau, il faut le dire. Il faut le dire, on reste modeste par rapport à nos attentes. Mais Thagi, de Kavari, en groupe, autant que représentant d'un parti politique, je pense, je crois, je pense, je leur demande. Sur un autre plan, Ouagui, je ne connais Rachid l'immigration. Je connais la diaspora algérienne, je pense qu'on doit s'élever au niveau annexe.
nos divergences sont d'ordre idéologique. C'est un fossé immense à Farqa. On ne peut pas construire un projet avec les islamistes, qui n'est personnellement, je ne vais rien construire avec les islamistes, mais je suis prêt. Je l'ai fait même d'Agui. J'ai contacté des personnes du courant islamiste et aucun a fait ma je suis prêt à m'asseoir avec le diable pour la cause agri détenue. Et puis, il y a les choses agrilantes. On n'a rien à cacher. Nous sommes des démocrates. Le projet islamiste ne me convient pas. C'est là où مشات ديال تموت الجزائر avec plusieurs qui les soient تموت الجزائر زعما تفضوا يلا قراج غادي انو غادي سما يتفضوا ذات مثلا تازر خاصه قيمه لي فرونتيير pour ce qui me concerne du moins لانوي فان les frontières mais qui ne ça me dérange pas قيمه les frontières mais je ne partage absolument rien avec les Algériens qui pensent que la solution c'est la charia islamienne qui ne suis sur une autre planète. Par contre, je suis prêt à m'asseoir avec tout le monde. أنا أنكس les divergences نتاع أدريني باللي نزمر نروح عندك à l'ONU نزمر نخدم الطاس تمسري نزمر نخدم ونسوسرات نخدم بزاف. يمكن ce que je trouve dramatique la plupart des militants islamiques qui passent leur temps sur Facebook et dénoncent les islamistes, les démocrates, etc. Mais le fond du problème, c'est qu'il y a de Zaïre. Du moins pour les détenus. Les projets, c'est autre chose. Donc, ça me semble carrément. Il y a lié à Maurice, y compris les indépendants. C'est Maurice que je respecte. Je ne suis pas indépendantiste, mais je la respecte. Donc, je pense que nous connaissons des guides de l'Ouarda. Nous savons les sers, nous avons un harrik, nous avons je pense que c'est un devoir alors aussi à ce que les démocrates l'un des poids lourds où il y a entre autres l'un des Français etc de la politique qui peuvent avoir leur avis dans l'influence j'appelle à ce que les choses aillent dans ce sens. Donc, ما تمثل تمثل par rapport à moi il y a Lyon et Maurice qui je suis partisan d'une organisation territoriale politique et territoriale d'Algérie. ذا وزغي هذه يدير الجزائريين دي ثرويث دي ثللي avec un état central jacobin. Le jacobinisme إذا قصنا هدي إذا كنقبل باللي الطس غير فرقا ثم نعرفو ذرف les amazigophones, c'est un thème par rapport aux arabophones algériens, c'est une donnée à prendre en considération. Voilà. ثاني مثل نوردين ثاني السلام ديال نوردين رامي في كاد ثيفيغاث مشيت تولي ثيفيغاث تقاوين ذولا قنات واخد متي وكني نقابل اغبل كاين دينا لا نكون تيقبايلين ولا هكا دينا نوردين داغبل ياكل الجزائريين اللي غنفاين نقلان ديال الجزائر كما لان هنا قناتي ديال يوث نسوات يوث نسوات الساحات سكذابو الجزائريين هناك ذاك تقاوين يلين داخل تن يغيفاس نيكوفان يقلان كيتوا سي لو دوفوار سي لو مينيموم اخذ من يكوفان سيرتيث ما نهضر دون سكي راس دو ليغال موت الجزائر ils ont ce devoir les partis politiques qui كنشتا عرفتي شحال هاكي دوس كوسيكي on les a interpellés autant qu'élus اسميلان تيغيوان etc سواطاس الساقي قيمه لا بيوتي زولا فاس entre autres donc ويجي سا نزرف لا ديكونيفونس اوشي جماعه الموقف في ديكلاراسيون مجمده في فلان donc je pense c'est leur devoir autant qu'être humain انك شوف تسرتيث à ce qu'ils interpellent le régime algérien ما يقيم شي واحد يسن وزال يزرف المبذل c'est leur devoir l'un des gens qui souffrent énormément c'est un drame humanitaire وذا الجزائري يزرف شو تيكا c'est pour ça qu'il le fait justement ميدو ضرضة ولكن ما مثونا سلوين وكذا على فاس او شيش الحفل لاسو مستيطاس بسنتمتين تقود في هذيك شكون كي دير الى طوني الميم لونغاج يوث ثلاثه لا فلان عندنا دي كتلق صح
Monsieur le Mac, لكن قرد برنسك سي الميم لونغاج كاين إذا كاين إلكترونيين الحاليين Oui, لكن سيد السبان الوغ كو نستخدم السن ثاني صغار بلي ماشي حتى كي تسبان الصح يكون الصح تسبان الصح ينطف يون محمو بومدين ستا il va l'autonomie dans le cadre d'une Algérie oui. سيد شماخ ذا موسناو centralisée. Avec سيد شماخ ذا موسناو سميس voilà. مسيو لا سبو السيد ذا موسناو ماشي دي Voilà. سالفيين. Chez des Certains sont tous touchés de la même façon que les militants du MAC. Donc, c'est Oui, banni le MAC, ماشي تيدت. absolument. ذا ولا سكيف. قرار هي السلامة لكن أوشيش يست أوشيش جما درس يعني علوي يعني سينا كنت تضغط واحد صغير تبون يسات تزغن Oui, دوزيام فوا كنت دينا نوردين السينير إلى قد حفظ شغلك ماشي ضغاي oui, دارنا من تم l'RCD la nouvelle direction du RCD dernière سنين ذولا قرار absolument. تزغن les ambassades des États-Unis d'Europe كما لان فرنسا وبغينا لا كونفرونتاسيون رشيد ولا قرار ما تشغل ils avec veulent pas de confrontation ولا الشطران يغرس ولا الشطران طابو ils veulent pas confronter le régime algérien وكي je le comprends mais كنا إذا رشيد الساقي on n'est plus dans ce stade ونا كاينين باللي هذه صغيرة ضوء الجزائري يسكدف الساقي nous sommes dans l'humain الساقي كثيرينو c'est par rapport à l'humain l'un des familles entières l'un des gens injustement incarcérés وكي ils ont le devoir ما يقيم الشيط كان النف ذيك السن je m'excuse أسخر le terme au sens politique du terme ils ont ce devoir d'interpeller تبون واللي تسوي على الحبس ما يقول الحبس اللي تسوي راه ils vont l'interpeller ادخل من un communiqué اتحوثن ادي تشوفوا وكيلا ندير الحبس ما بغينا نسخ d'autre chose parce que j'ai pas envie d'entrer dans les détails mais ils ont ce devoir parce que Nix le plus les souffrances des familles des détenus. Voilà. وقيلا نتنكو كان سقسينا نقالو ماشي تقسينا لما تبنينا ذا شو يزن نا إذنان إذا ما تفكر باش نكفو يسدي وني تكين يديك نوردين je vais me limiter à quelques messages. ثاني مرتي ما في كذا سوي وكذا الدنيني تم زوالو ثوات مثلا هذا الماك يظل لي كان حضر عايز dans un rassemblement dans un rassemblement et puis on peut pas rester indifférent aux souffrances parce que même on les partage j'ai pas la prétention de dire باللي غادي محبسين تسرتيف كثر يليون mais je partage vraiment les douleurs donc فراس ندينا اي سولف المايله باش بغينا ندينا مي فراس ندينا باللي شكو هو النسن ماشي الجزائريين هو سي تري امبورطون ا بروندر كونسيديراسيون هو النسن شكو على قضيه اذا ضوى الجزائري ماشي الجزائري on n'a pas à gagner si on crée des inimitiés avec les Algériens شكو على نساو du moins يتمثل تاقي نسايو نبوغو نتمشى بك الوطاس الجزائريين خاص ما نمجال ديال سنيتي كثار ما نمجال ديال كسنفر يثمتين غام كان والي ثموري وزكا مي هذا فو الجزائري خاص ما إلا نكوني كارزا يطاس مي أرزا فلونيزم donc on n'a pas intérêt à avoir les Algériens sur notre dos le problème هنا هذا فو الجزائري سي le régime algérien إذا قلنا donc يسولف ما إلا وين داشضا mais on n'a pas intérêt دينا كان قول لك ميم فرحت مهني ولا في ذيك كان تيليزغي وين كي ولنا تلفزيون effectivement قريت فرحت قريتي دقات اي جزائريين تاشي ساري سن لو كونترير نسا قريتي دواكي يعني دني فرحت مهني سيماني قريتي absolument c'est absolument فرحت plusieurs fois mais aussi des vrai j'ai pas envie d'aller dans le détail mais je pourrais prendre un exemple le terme Algérie coloniale le régime algérien est un régime néocolonialiste mais pour toute l'Algérie c'est-à-dire
je ne vois pas de bénéfice. Tu veux dire la terminologie, c'est pas l'Algérie coloniale, Absolument. c'est plutôt le régime algérien colonial. Absolument, c'est un régime colonial. Le Voilà. régime algérien, c'est un régime colonial, purement colonial. Et ça, l'Askar et ça, Jadarmiyen, il n'y a rien, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais voilà, il y a des mesures les Algériens. C'est une approche pédagogique, encore une fois. Algérie coloniale, tu inclus les Algériens qui sont innocents dans la répression du régime algérien. Je ne suis pas d'accord avec moi. Donc, on doit mettre de l'eau dans notre vin. Il faut choisir ces batailles. Dans le même sens. Où est-ce que c'est où est-ce que Kabila algérianiste c'est juste un rappel. وسانا الزرف السبيب نتاعكم في فرحة تسك وسانا الزرف فساقي أسلا dans mes connaissances à travers les médias comme quoi فرحة هذيك شان تمشي تموت نتا السبات etc. ils n'ont pas le droit de penser كي خاطر هذا سكيش ils n'ont qu'à nous donner des preuves la preuve يقرا ثاني مرة كيمي تسقسر بارابور واش تهضر سي هادشي هكذا جمال الرسول ils ne sont pas indépendants. Ils sont interdits. Donc, qui se considère comme algérianiste, qui est contre le MAC, je ne sais pas, qui est le MAC, il est le choix. C'est ce qu'il y a. ثاني الجزائريين سمثا الجزائريين سمثا إذا قد فهمنا باللي الموت القبائل سورتو سي 2001 باقي سكوا سميت فارقة مش 2001 باقي لو شوا دو ماك c'est un choix émotionnel de ça. Il est rationnel aussi. Il est rationnel. C'est-à-dire, Farhat, il y aura même des sciences qui خدم Alger, la cause Kabyle. La question Kabyle en 2004, il a expliqué, il fait un constat que la plupart de la travailleurs partagent. C'est-à-dire, il y a des divergences fondamentales. Mais c'est ça. Des divergences fondamentales sur la constitution de la société, sur la vision de la société. Les Algériens sont branchés. Moi, je me dis, j'exclus les Algériens parce que même le côté. Je connais un tas de Algériens, on a les mêmes parce que le substrat idéologique, il y a les Algériens sont orientés vers l'Orient. On est orienté vers l'Occident. On est orienté vers nos racines aussi. أين الجماعة qui sont رانا نكوني الجماعة نقيم authentique. Ils sont pervertis. C'est ça le problème. Et oui, c'est discutable. Donc, moi, le chorif, ça ne sert à rien d'allumer le feu. Alors que veiller avoir l'indépendance, mais c'est parce que ils ont envie de vivre en liberté. Je n'ai pas le droit de l'enlever. Les procédés, ils sont discutables. Mais je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un qui va aller à sinon, voilà. C'est assez ninzel, c'est pas ninzel, parce que c'est la haït, mais c'est moi je l'ai fait plusieurs fois et j'assume mes déclarations. Le régime algérien sera en 2021. C'est que d'un ancien par rapport au scénario de Jamal Ben Smaïd, etc. C'est assez ninzel. Le régime algérien يسبب il manque que le Maroc et Israël. Ça veut dire que c'est comme si le Mac c'est un agent d'Israël avec le Maroc. Il c'est ça parce que je crois que du moins je crois là où il y a des leçons par rapport à son amour et qui ما إلا الوجي اللي يشبون فرحث باش نصرا تمر القبائل نكشوك الماروك شو تسلم سنفر الماروك les Marocains vivent de quoi تيدير التوريزم هذا مبرح تيدير شو مرح تيدير شو خديم لا une plus-value une valeur ajoutée dans leurs efforts الجزائر تيدير plus de 90% de l'exportation de الجزائر de pétrole et de gaz. Donc ما نسقسي منا انا هو راه يخسرن ما تشبر تفرق الكافه يا سيناكي الجزائر جزء من البترول
ساوين إذا جينيرو ناض الماروك إكسان يحوج لهنا يحوج الترويث يوكن هذه سبت ثلاثة مساس يوكن أمور مقارنة لتوريست الجزائريين وسلي سواء الماروك سواء تونس إتسيتيرا باسكو l'Algérie malheureusement رانت تورصا même pas sur ce que je vous dis etc. Donc voilà dans le nord se fout ça veut dire que le Maroc n'a aucun intérêt de ça parce que مش بول الجزائر هذه شبول النساء le seul qui a intérêt c'est le régime algérien يخدم donc je n'ai aucun doute تقريبا 19 en 2007 وقيل ينزل سوالنيو ماشي دي ولاد يحكون personne ne peut me démonter en 2007 le mois d'août 2007 j'ai vu des hélicoptères larguer des bombes incendiaires. Le résultat, c'est un homicide involontaire. 6 personnes, dans le sud de la wilaya. Les hélicoptères nés, elles faisaient de la lutte antiterroriste. Donc, ils ont largué des bombes incendiaires dans le cadre de la lutte antiterroriste. Les choses à dire avec. En 2007, avec la conséquence de qu'est-ce qui va les empêcher de se faire en 2021? Donc, moi, j'aurais fait مثلا العقل المعقول. نايد فاش تهضر هكاكي باسكو جو سي سكي فا انا حضر يرتاح ديال انا رشيد تدون دي بروسي عندها مثلا يصيرون كونداني انجوستومون عندها سبب تمشي تمورت القبايل الماك نكو غير ندو خاصهم واذا غادي توالين وغير دون ديال لافاكي وغير فوزايل سي ان جو مالسان نكو تسميها وغير فوزايل فوالا تنمية رشيد ميت فيكراسيون تنمية تشينيان دي مسلاين زمنيث دي بارول دو ساج ذاك نوضين يبغى ديك إذن أما ويقاديك لنا ثما الماك لدغا كي ملنا باسكو ند اونكور اون فوا تصفي كي إذن إلكترونيين يقدر دانسيس من الماك تزون كي تزون الهم الكارو الجزائريين تاكارا ملان مغناس الماك يناتي نوردين اغفل الماتشي ديال الجزائر اغفل الماتشي ديال غرفان ديال الجزائر اغفل امقاحان دابا كاين الجزائريين يتزون الهم ياكل مزدار الجزائر ولكن سي ثما نظام دارني توصايا يجرز مليح هاوي كذا كي قبايلين افيك ليكسيد زاد يكون تسكني مثلا بلوز الجيريان كي لي زوتر باللي ماشي فرحتي دارفل فرحتي ساعه زغف هذه شعور تيكتي وين ناس ويسعى زغف دارني كني ديني باللي قبايلين كاع ذن فغانا ذنون ايمال نسن سيمان نسن وكي ماشي نتولي هذاك ديال كيباك كي زغد نوردين البارتي كيبيكوا انا بلو كيبيكوا وين كتنفذين موننت الكيباك ماشي il est représenté aussi bien au niveau provincial, il y a tout un gouvernement avec les institutions INES, ماشا وغاد الفيدرال يسعد دي ديبوتي مازالن دونك واش كيما تشي دارفل لقات تمام ديفينيتيفمون ماشا كيتي درنا زوانه باللي هذا بو الجزائريين اغفلين نسمقوا حال ماشي ديال الماك سي لا ديسونتراليزاسيون يفغا اوكين فورم دو ديسونتراليزاسيون اي تجن تموثق بعيد تسعو تودسيوين الناس تيجناها تتبدل غادي ضمن الجزائر سوماتها ماشي حاشا تموث القبائل هادو الاخرى نستخدم العقد المعقول اللي وكنيا اد يونس دي سمحتي تماس ناضي مخرج كذا اي وقم اي توثلاثيس ديسكور الناس ان ونس وكنيا هاث هذه اللي بواسيون وذاب ويا كاين وكنا ماشي حاجه يقبليين ياكل زي انتم هاد فغن غير ثلويت كي كاين نساتا كاع حيت ملوني صافي دارنوض نعملوش تنميرتي كنوردين تنمير رشيد اولي ورده تنميرتي ميدار مثل وياتكم سيدي قيم نظام مازال النوين هي كاين سكاسيين كاين مايلا ياتي كتديليا كاين سنت لا يشد كاين اللي حاله نتموت نا سومثا نسان ملي ما النظام دي سنت النظام اللي قيمه ثلويث